Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itakat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na Glyza, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Damok ti maddaan iti boyfriend, iti tawon ko, adwapulo ket upat. Ket jak ninamnama akastoy ti mapasamak kada kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glyza. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gitalakon kan ka ti Jim, iha. Sikan ti makam mo amang imanihar. Lakaya kon, kat saan ko nakabaalan abantayan. Kaya't kumuten ti agrelax. Katwa na, papa. Sana problema dayta. Siya kon ti makam mo iti Jim tayo. Sana kon nga agsubli dya abroad nga agtrabaho. Talaga asaan kan nga agsubli, iha. Kaputa ka sa pula, tikad kaduak. Wan, papa. Saan kayo amadanagan, ta saan kayo apanawan? No kumanga minsong bata mo ni Paul. Papa, saan ka di anay baga ko nakabsat lang ti pangibilbilangak ka ni Paul? Anak meten, ti pangibilbilangak kan kuana. Kan nusong bata ma. Kaslag balinin apud-pud no, nga anak ko. Pasensya kayon, papa. Ngam talagang awan mariknak apanagayat kan ko, ana. Hello, ma'am. Aging kwairak ko, ma. May papan iti gym yo. Kayat ko ngamin ti ag-gym. Anya ka diti kayat mo, sir? Binigat kayo nga umay? 200 ngamin ti per day. Iso amay mayat no agbayad kayo langan iti membership fee. 2,000 good for 1 month day jayan. Anytime mabalin nyo ti umay. 8 a.m. to 5 p.m. Okay. Agmembarak nga rod. Kayat ko ti binigat nga umay dito'y gym yo, ma'am. Iti kasta akin na pintas na agbambantay. Inspirado ak nga umay iti binigat. Wow. Agyaman ak iti pananghidayaw mo iti kinapintas ko, sir. Uri matsika, nagwapo ka. Kat agyaman ak iti panakimember mo iti gym mi. So, kasano? Agbayad ak nga rodan. Iti kasta, mangrugi ako ninton bigat. Okay, sir. Tangay agdadamo ka. Ada instruktor amang isuro kan kay tirumbang nga ramidam. Aging nga amumton nga aramatan dagiti kagamitan dito'y gym. Iha, kumusta ti umuna nga aldaw mo iti gym? Agin enjoyak, papa. Ado dagiti nag-member itang aldaw. Iso nga, ado dagiti new member ang may suro. Good! Amangan no may mayata, asikat ti agbantay iti gym. Pagkunaan yumat, papa. Numamuan daan na pintas ti agbambantay. Ado lakid di ti mapan iti gym. Malagip ko lakit nga ruti ko na ti maysa nag-member itay. Ma-inspired ka no nga umay iti binigat gaputan na pintasak. Oh, makita? Puno ti kunak. Mang bulbula laang dayjay, papa. Amang ano sanay lang amang bola iti babae. Adang amin itsura na kat. Ngam agpaisuan na pintas ka, iha. Kaya mas dawak man laeng. Iti tawon mo at 24. Awan pay laang kayan ayat mong inyam amum kanyak. Anya ka di atalaga, tibirbiro kam iti may sa alalaki. Papa, awan pa'y ngamin nakarikna iti bagbagada nga ayat. Ay na, napili ka ngamin unay. Ang kitam amangan, numabakatan ka abalasang. Ni Papa Hamat, ubingak pa'y laangan niya. Good morning, ma'am. At dakmanen. Good morning, Mat, sir. Talaga, Mat, Manula ang aldaw mo nga agjijim nga makitan tinagbaliwan ti bagim. Agpaisot ako na, ma'am. Mariknak namin alim mag-antigaraw kon. Saanin anadagsan ti bagik. Okay. Mayat nga rod no kasta, sir. Basta ituloy mo laang ti panag-gym mo. Awan gaya, ma'am. Kaano ka di nga da time mo? Mabalin ka di nga awisan ka mga niti restaurant?
Uray, kalpasan ti panangrikap mo iti gym mo. Kayat ka lang amam mo anasayaat. Kan kayat ko ti makigayam kan ka. No, mabalin. Ah? Apay kit din nasaan? Sa bagay, sa anak mo't amakal aliwaksay, tawan mo't mga awis kanya karumuar, Ah? italaang. Kasla imposibilidad ta. Iti day ta kapintas mo? Awan mga wiskin ka arumwar amapan mangan? Talagang awan, sir. Balay trabaho aklaan. Apay kasla espesyal ka iti daytoy a restaurant. Permiti pa na nga si kaso da kadata. Kanayon ka kadiditoy kat am-ammo da kan? Pasensya kan. Tasan ko anay baga adagos. Siyak ti mangiman manage iti daytoy a restaurant. Kukuha dagiti dadakkel ko. Ngam magnanaid da ni abroad. Dua kami lang iti kabsat ko ani Mercy anabati dito'y Pilipinas. Agpada tagayam nga dayman manage na ang negosyo dagiti dadakkel na. Tinagdumaan talaan, adakabsat mo. Siyak, ag may saak nga anak. Boring nga rod ano kasta. Saan matkit di? Adamat ngamin ni Papa. Kaklose ko unay di amak. Uray nasapa na kami apinanawan day di mama. Saan ang nagkurang ni Papa iti pagrebangan na kanyak? Imanaya kun iti biyag na. Kan saanan anang asawa? Kasta gayam. Siguro, no awisan kanto nga umay manin dito eh. Di na kon pagkadkadanan niya. Ay, jakman amo no apay analagan adagos tirik nakken ka. Oray sak. Naasidag adagos tirik naken ka. Ididamo ka pa'y laing amakita. Apay anala daw ka anagawid, iha. Pasensya kayon, Papa. Sa anak-anak kapagpakada-kada kayo. Nagawis ngamin iti dinner ti maysa kadagiti member ijay gym. Date? Saan, Papa? Kaya't naklaan ka no ama-am mo iti husto. Naging nistorya kami laang. Kasla kaano lang anam-amok ni Harold. Ngam ita, boyfriend kon. Iso lang tinakariknak iti kastoy. Nakaragragsakak ita, ta boyfriend kon. Kinuna na nga ipasyar nak iti balayda, kat iam-am mo nak iti kabsat na. Excited ako na makam-am mo iti kabsat na. Hagyaman nak. Makaturog ak matlangan. Good morning, ma'am.Ag-inquire ako, ma. Numano ti membership fee yu iti gym yu. 2,000 per month, ma'am. Okay, agbayad akon. Ket mangrugi ako ni inton bigat. Okay, ma'am. Thank you. Wanya, nakasagana kan ang makama mo iti kapsat ko, babe? Wen, ngam agder nerbiyosak. Amangan nga no saan nakakayat ti kabsat mo, babe. Awan ti rumba nga pagdanagam, tanasing pati kapsat ko. Amok nga kinaawatan kayo. Sapay la ko mga rod, ah. Ala, umay ka nga roden. Handa kami, Mercy. Ay, apag iso ti sasangpot yung manong. Nakabakak iti cake. Kaya't kung iparaman ka ni Manang Glyza. Talaga gayam nga mamuna ko na. Patinagan ko, amomon. Siyempre, ama nang. Imbaga ni Manong Harold. Ala, agtugaw kayo pa. Mapanak mangala iti cake. Mabiit lang. Oh, anya ti panagkunam ka ni Mercy, babe. Nasingpat ka di? Ay, kata namin pinsan tinervyos ko. Naragsak ka makisarsarita di kabsat mo. Manong Harold, Manang Glyza. Oh, atuyin ti cake yo. Thank you, Mercy. Sige, rama na manang. Noan niya ti makunam.
Ah? Naimas! Talaga ka di asika tinangbik iti da itoy? Wen, manang. Mabalin ka di nga isuruan nakmat ni agbake? Sure, manang. No, ada ba kandem? Umay ka lang dito balay, ta isuro ka. Good morning. Oh, good morning, Matt. Naimbag man, takanayon nga da oras mo nga umay dito'y Jimmy, ma'am. Perfect ti attendance mo, awan langan mo. Siyempre, ma'am. Amom, makapa-inspire ti umay akanayon dito yung gym yun. Ha? Ay, kasta ka di, ma'am? Wan, ma'am. Sige panawan kan. Sumra ka kon iti unan. Okay, sige, ma'am. Kumusta kayo matan iti boyfriend mo, iha? Okay lang, Matt, papa. Ngam, madlaw ko kan ko, na. Saan matan akas idi nga kanayon nga da oras na kanyak? Maminsan lang matan iti makalawas nga da oras na kanyak. No daduma, awan pa'y. Busy ka no akanayon iti restaurant na. Kasta siguro at talaga, no bumaybayagan ti relasyon. Saan nakasla iti damo? Basta ti importante, teksan nakalanta. Wan mat, papa. Agti-text maglata ka na yun. Nasaya at nga rudno kasta, iha. Saan kayo kadimat nga agap-apa? Manipod na gayan ayat kami, papa. Awan pa'y matinagapaan mi. Okay, iha. Awan nga rod problema, no kasta. Adamadmadlaw ko kan ka, babe. Kaslamatan awan oras mo kanya. Manmanutamatan nga kita. Pasensya kan, babe. Bisyak nga minakanayon. Ngamsa na bale. Ikarkarigatak latamat ti madan iti oras para kan ka. Okay, babe. No, ada parikot mo. Ibagam lang kanyak tapno amok mat. Wen. Apay kaya masaan matan nga iti restaurant mo ti pangpanganan ta. Kwa? Naumak matan iti taron ni Jay. Kayat ko matiti sa bali a restaurant. Okay. Makanta nga rudan. Oh, nakapasyar ka mat dito'y Jim. Si Mangpat kagaya man manipod abroad? Wen, kat plano men kin ni Papa, ti agforgod dito'y Pilipinas. Nasayat nga rod no kasta. Sigurado amaragsakan ni Papa numamuan na. Amunan. Isutiin muna, binisita mi kan ni Papa. Agyaman na kahit ipanang bisita yung kan ni Papa. Maborboring matlaang dayjay, tawan ka istoryana. Kinagpaiso na. Rimwarda kan ni Papa. Kat jak mo no papananda. Nakaawag ka mat, Mercy. Kumusta kan? Nasaya atak mat manang. Mailiwak ngamin kan ka. Iso nga inawagan ka. Kumusta ka mat kan? Okay lang, mat. Nasaya at nga rod no kasta. Katore kas di tinapasama kada kayo ka ni manong ko. Kayat kalatang agbalin agayam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ore nagsina kayon ka ni manong ko. Kayat kalatang awisan inton bigat. Anniversary ti restaurant ni manong. Ha? Sige, Mercy. Umayak inton bigat iti restaurant yo. Bye. Apay kas di bagbaga ni Mercy. Nagsina kami kano ka ni Harold. Ni Harold. Apay nga awan na ibagbaga na may papan iti anniversary ti restaurant na. Mapanak iti restaurant na inton bigat. Ngamjak ibagbaga ka ni Harold. Apay nga agner-nervyusak mata na sumrag. Ado ti tao. Sa dino at ayan ni Mercy. Manang Glyza. Ada kayam ni Mercy iti day dya banda. Mapanak iti ayan na. Manang. Agtugaw ka. Agyaman ak, Mercy.
Agmay may sa kagayam? Wan manang, saan ka nagawas iti sa balya kadwak? Kayat ko ngamin asikat ikadwak ita. Awan ka di pa'y ni manong mo? Ni, isuda man gaya man iti girlfriend na ti sumungan. Ha? Girlfriend na ko nam? Wan, kita mo? Ni Ira. Kaya't nasa wan. Duha kami ka ni Ira, akayan-ayat na. Apay manang, anya ti mapaspasamak kan ka? Mabit lang, Mercy, ha? Kaya't ko lang nga i-congratulate ni manong mo. San mabalin na palabsat na ito eh. Agpakita ka ni Harold. Aday tadan. Congratulations para iti anniversary ti restaurant mo. Kan congratulations para iti baro a girlfriend mo. Glyza, apay nga da ka dito eh. Sorry ha, ngam in-invite nak ti kabsat mo. Ada kamit gayam dito Ma'am Glyza. Wen, Ira, jak man lanad-nadlaw nga dagayam relasyon nyo adwa. Saan pa'y nga minanakisina kanyak ni Harold ngam adagayaman kasukat ko? Pasensya kan, Glyza. Ngam kasladyak ka ba alam nga ibagakan ka? Nga dan sa bali nga ay ayatek. Jak kayat amasaktan diriknam. Sorry. Sorry. Day talaang ti may bagam. Pagbabawiyak ti aldaw apan nakaam-amukan ka. Kunak no nasingpat ka. Nga may saka matlang kayam ama ng gundaway. Oh, Mercy. Apay, ada ka di bagam? Sorry manang, jak amo akas di gayam ti inaramid ni manong. Kunana ngamin kanyak anagwin na sos kayon. Awan intention ko amang pasakit kan ka manang. Sorry ha. Awan basol mo, Mercy. Iso asaan ka rumbang nga dumawat iti pamakawan. Agyaman nakpaikit di iti kasdyang ay naramid mo. Tanam mo kaluklok ko nakgayam ti kabsat mo. Kagurak ni manong, iti kasi nga inaramid na kan ka manang. Siyak ti nakabasulan ti kabsat mo, Mercy. Iso asaan mo agurahan ti kabsat mo. Talaga nasingpot ka, manang. Sikati kayat ko apara ka ni manong. Diyak kayat ti girlfriend na ita. Ang di aman naklangan iti kinasingpot mo kanyak, Mercy. Agtali na adlat ta ti panaggayam ta. Nga oray pinasaktan nak ti kabsat mo. Gaputa saan mo matabasol ti basol ti kabsat mo. Aging ka ita, nagbalin a best friend ko ti kabsat ni Harold. Kat iso pa iti nagbalin a maid of honor ko, idi nagkasar kami kini Paul. Tuy pagayam mo, Glyza. Glyza pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, nasaya at mata nagbalin kayo lataan na singed nga agpagayam. Iti kabsat ti lalaki anang pasakit kan ka. Gaputa saan met nga agpayso abasol ni Mercy, ti inaramid ti kabsat na. Ala, sapay lakumat agtultuloy ti nasaya at apanaggayam yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Glyza, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.